Nema momka, nisam sidaš, ja sam majko genocidaš. Jer da su ovo neka stara, časna i ljepša vremena, ja bih vam se obratio sa braćo i sestre, Srbi i Srpkinje, pomaže Bog. Ali pošto su sad ovo neka nova vremena, ja ću da vam se obratim, braćo genocidaši, sestre genocidašice, pomaže mi rezolucija. Da nije bilo Njemačke i Ruande i ovih crnogorskih amandmana, mi očigledno ne bi znali kakav smo narod. Da nije bilo ove Njemačke koja je izazvala 2 svjetska rata u kojima je stradalo na desetine miliona ljudi, i da nije bilo ove Ruande gdje su se ujedali među sobom i kuvali loncima i lavorima, mi Srbi ne bi znali da smo najgori narod na kapi nebeskoj. Ali su nam, eto, uspjeli pomoći i ovi amandmani crnogorske vlade u kojima su pokušali da nas objasne da sve ovo što se desilo u Njujorku desilo se za naše dobro i da treba da budemo zahvalni Njemačkoj i Ruandi što nas nisu odmah tukli u glavu, nego zahvaljujući crnogorskim amandmanima prvo su nas malo tukli po nogama i po rukama, a onda su prešli na glavu. Sve one tekovine koje su nam oni nametali, pokušavaju da nam nametnu i kroz ovu vladu, kroz neke prethodne vlade, one tekovine izdaje, poništavanja samoga sebe i potiranja svega srpskog i crnogorskog, časnog i čestitog, na čemu smo se vaspitavali, oni žele da predstave kao pogrešno i žele da nam prikažu kako treba da živimo neko novo vrijeme u kome će biti zaboravljeno i ko nam je bio otac, i ko nam je bio džed, i ko nam je bio prađed i tako dalje do sudnjega dana.